Šahin Sadik. Vi nju dobro znate, to je naš specijalista radiolog u Cazinu, dugogodišnji član SDP-a bila, sigurno da u dosadašnjem radu je pokazala otrsto, poštenje, razumijevanje i veliki je borac i kao žena doživjela je u svim ovim političkim previranjima, stranačkim prepucavanjima, dosta pritisaka i sve izdržala je do kraja i dosljedno hrabro sa nama krenula u ovaj projekt. Ja joj se zahvaljujem i ona je tu kraj mene sa moje desne strane. Selvedin Bajrić, omladinac, jedan iz Stijene iz Bajrića, čovjek, momak koji je u svojoj ranoj mladosti pristupio SDP-u, u ovoj borbi na svim izborima predvodnim pokazao je ovaj veliki trud, rad, vrijednost i jedan je od momaka koji je pridanio jednim od boljih rezultata SDP-a na predvodnim opštim izborima, on je drugi na listi. Ja sam treći na listi, mene dobro znate, koja sam, šta sam, zajedno sa ovim svojim drugovima i drugaricama, svojim prijateljima sam pokušao da u SDP-u sačuvam obraz, integritet i sve ono što je SDP dao. Nadamo se da ćemo zajedno ipak sačuvati tu socijaldemokratiju koja će u našoj sredini, u našem gradu biti prepoznatljiva i u njoj će se pričati pozitivnije nego sada o ovim drugim stvarima. Mirsad Silić Mići iz Stijene, znate ga vi, tamo on je iz Stijene, on je danas, ima sastanak u njemačkom sportu, nije došao, on je drži onaj otpad, jedan privrednik koji se sam bori za svoj opstanak, živi i radi. Tu je Irma Badić, djevojka sa Bilavca, aktivista, uzorna studentica, priključila se u ovom radu od ranih svojih koraka i veoma aktivan i ugledan član SDP-a. Braćo Murić iz Cazina, radnik, pošteni radnik sa svojih 10 prstiju, borac okuplja i obnavlja organizaciju u Cazinu, jedan od aktivista koje bi svakako želio u svojim redovima. Besim Gozdić, njega znate sa Ostrošca, privrednik, radi na Ostrošcu, ugledan član sredine, član SDP-a, danas aktivan član na ovoj listi i od velike pomoći u realizaciji ovog našeg projekta. Erlina Prošić treba da magistrira, diplomirani ekonomista, sada magistrant, ćerka Ekrema Prošića, aktivista, neovisno od toga šta i kako, veoma aktivan član, borac za demokratiju, za socijaldemokratiju i jedna od budućih nosilaca ove aktivnosti kada mi stari odemo u zasluženu mirovinu. Hasan Hadžić Goro, profesor, radi kao nastavnik u školi Gornje Koprivne, stari aktivista i sigurno jedan kvalitetan kadar koji u svojoj sredini i šire mnogo znači. Jasmin Miki, Topić nogometaš, on nije tu odsutan je. On je ispred građana, nije pripadnik jedne stranke, priključio se ovoj našoj listi kao građanin Cazina i nadamo se da će u svojim aktivnostima isto tako pomoći da se ova lista istekne u njegovim silima. Hasan Kličić iz Polja, Hasan Kličić, momak koji je jedan od najvećih aktivista bio u SDP-u u formu mladi i danas je tu i neće se pokolebati u ovim aktivnostima koje mi vodimo. Međutim, Čajić, najveći među nama, jedan aktivista iz Stijene, i danas aktivan, radi kao sekretar na ove naše liste i vodi sve ove administrativne poslove, a to sve da kažem da mi baš nemamo ni para, to je sve za Božju plaću danas doskora. Nadamo se da ćemo to izvesti do kraja. Dževat Prošić, on je prisutan sa Ostrošca, on je diplomirani pravnik, nezaposlen, obećavano mu i od strane Lipovačevoj implementaciji izglede rezultata, bit će posla, neće biti, tako da je ni dana nema posla, završio se na 4-5 godina na birovu.
Zilhad Salkić Zilho, nestranački, nije opredeljen se Ćuprije Zilhije, Salkić sin Zilha Mešgradi, sa ovom drugom, imao je trgovine. Naš je član, kao neovisni kandidat, priključio se ovoj našoj listi i nadamo se da će i on u svom djelovanju pozitivno utjecati na razvoj ove naše situacije. Nedžad Kovačević Ćaralića, Haris Hasanić Ćaralića nisu danas došli, to su dva momka koji su stvarno aktivni u svojim sredinama, mladi ljudi. I Samet Kovačević sa Ostrošca, to je jedan čovjek koji je dugo godina u SDP-u, a koji je vidio razočaranje s svim što se tamo dešavalo i on je sam izrazio želju da se kroz tu listu aktivira i da pomogne u realizaciji ovoga projekta. Nas je 17 na listi, nadamo se da ćemo biti prepoznatljivi u sredinama koji nas poznaju šire, a pošto ovo nisu samo izbori za vijećnike i opštinsko vijeće, da se tu bira i načelnik naše opštine, mi ćemo znati prepoznati od mogućih one koji će, kao i mi, ovoj sredini, ovome gradu pružiti više nego ovi do sada. Mi smo spremni da damo sav svoj kapacitet, trud i sve ono što možemo pružiti da se u ovoj opštini nešto promijeni, da se krene nabolje i da se najzad pokrenu stvari sa mrtve tačke. Više ojačati pozicije oni što su naučili uzeti sve od birača, a za uzvrat ne pružiti ništa. Jer svjedoci smo neizdržive egzistencijalne krize, najširih masa građana koji doslovce nemaju šta jesti, omladina koja najbolje godine trači po kafićima bez marke u džepu i koja na sve načine traži bilo kakvu mogućnost odlaska negdje vani u tuđinu da gradi i ostavlja profit, dok se naši domaći moćnici bave isključivo svojim neprislušnim apetitima, da što više prisvoje isključivo sebi i svojim najbližima, zaboravljajući na predizborna obećanja o tobožnom zapošljavanju građana, osobito mladih. Zemlja koja svaki dan ostaje bez svoje školovane omladine gubi perspektivu da uopšte opstane, a bauk Grčke već uveliko opasno prijeti našim nebu. U ovom delikatnom trenutku svi smo pozvani da posljednji atom snage, znanja i mudrosti uložimo, ne bili smo točak predstojeće kataklizme nekako zaustavili bar na podnošljivoj distanci. Imajući taj imperativ u vidu, ljudi sa ove liste se obraćaju svim poštenim građanima da udruže svoj napor u prevazilaženju maltene bez izlaza, a u tom smislu ljudi sa ove liste stoje im na raspolaganju. Zato smo krenuli ovim putem, znajući da samo vojska nezadovoljnih glasača postojećim stanjem može pokrenuti stvar sa mrtve tačke, jer u stvari na tom putu i nema se šta izgubiti do vlastitih okova sazdanih od nezaposlenosti, bijede, neimaštine i sve prisutnije bolesti nacije u cjelini. Još jednom pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem što ste došli.